fit là. Bon, il est 11h combien? Il est 11h30. Ça va mettre pour me couvrir. Ça va me mettre petit bidon, petit bébé là-dedans. Ah, il y a quelque chose qui va pas finir. Didi, faut qu'on finisse toujours. Ça y est. On va te mettre il va péter. Il va péter. Bébé, va mettre. On va mettre côté dans col. Ça met le côté. C'est ça pour moi. Bébé, parce que col. On just make sure qu'il ne faut pas déplacer. Parce que quoi, make sure qu'il toujours touché dans quoi. Back to the sorti même. Ya, dès que la balle là, ça vraiment, faut faire vraiment. On est là parce que quand on pile, on a mal, ça cause du mal. Ya, on pas bien. Voilà, plein de col chaud en pile tout. Ya, ok. Ya, la vie piche toujours. Ya. Là, je vais sortir. Alors, 18, pour les deux bâtonnets, ils vont taper sur l'école. Oh, moi, tu sais, c'était avant. J'ai dit encore chaud en pile. On va passer pour l'airport là. So yes guys, quand on a Marie Paul, on a dit ça mais pour aller tout notre travail là, là que ça nous fait parce que là tout travail à 5h30 nous prenons on faire une mallette and then li mettre la machine là and then m'a tourner la caille avec machine là and then les like à 4h ou 3h30 on va le travail là. Pour moi, I don't know si il y a peut-être ce type bonnet, parce qu'il y a peut-être ce type bonnet. Il y a les maps tout prendre, il a tout changer rad sur lui, il est dans l'airport là. And then, yeah. Ça, j'ai pas tes gâteaux. Oh oui, un pote. Lol. Please, pas un peu de monde dans l'arrière, pas un peu de machine à l'aise ça. Baby there, baby still continue pas sentir bien. Col chaud. Elle a pris une température. Il y a 30 de température col. Température, madame va montrer nos vidéos. Oui, pour vidéo demain. Vidéo je tiens dans post, mais fait tomber la pour lui. Il a trop long vidéo 5 minutes. Par après fin faire vidéo fin faire départir dans vidéo moi te comme ça me pas ouais. Yo disparaît, bah ouais, me chercher yo pas, je suis obligé à le refaire encore. Il est plus long, mais je fais le coup parce que je commence à crier, ça va me faire vite, blablabla, on va uploader. So yes guys, nous presque arrivés. Oui. Oh yes guys, moi en retard. Mon retard. I'm late. Okay. I'm gonna get 45.
Ni pipi men kon boy pipi men. Mi kore tada di pom no. So sa se valiz mwen an. Elen sa ti piye bazan ou ase stroller baby tou. Mwen si malet la ba. Yala map ton pou malet tempa. Mwen fote la ore lal. Mwen stil an dan avyon an. Mwen ekri valiz mwen kampe la, e ba mwen mette lan dan. Lol. Ay, bueno. We almost sold on this one. Yeah, we only got 55 minutes to this thing. She gonna pay my work bill. France. 1 second. Yeah, li eti an milyon now. Kol pa telman chine kol te showa. Kwen ap tan fay ki malet tempa, mwen fote la regal. Mwen ki malet, ba. Apre mwen gapil moun nan avyon. Ben, premi fom pou mwen bay non-stop so. Non, one stop. Stop mwen kote, apre mwen le kote a son nou. 4 etan fat, mwen mwen te 2 etan. Maybe 1 etan et demi. Ti bay mwen yo mette yo la toujou. Koman se moutan avyon, mette yo na plasyo. So si lo que estaba diciendo es que mi hijo se siente mejor ahora en Skype. No comen para la madre, vuelvo a mi Skype, ¿no? Y para que un mundo que te embelli li va ni shine, va yo sé te duat, li va embar que mundo. Yo sé te like. So sí estoy esperando que las otras personas aborden. Ahora tengo que esperar para irme a Tampa. Estoy en Fort Lauderdale, Florida. Y so yeah, now I'm in Fort Lauderdale, guys. And then baby is feeling better now. You feeling better? Fais tout le temps, tete. Tout ese tiempo en la pena tete. Si todo ese tiempo estaba en mi teca, this whole time he was on my titties breastfeeding. Y que para la suena. Bueno. A mí me quiero mucho. Y con tal sensible bien, nada más va a aparecer. One second. Sign look over the information card in the seat back pocket in front of you. In the event that we would have to evacuate, you won't be responsible for
The Southwest Airlines, this entire flight crew, welcome in Tampa. Please remain in your seat with your seatbelt securely fastened, seat back and tray tables to the full upright and locked position, and on your luggage right where it is until we come to the gate. And the pilot has turned off the fasten seatbelt sign. Once he has done so, please use caution when moving overhead bins. Look, since the ship during flight, it could fall out. You want to make sure you gather all your personal belongings at this time. Check in the seat back pocket in front of you for wallets, cell phones, purses, keys, anything that you brought on board you must be home with. Once you have exited the aircraft, if you have left something on the aircraft, you will not be allowed to come back down and retrieve that item. So you want to make sure you gather all your personal belongings at this time. To also handle the connecting flights, simply deplane, check the TV in the terminal for your flight and gate assignment. If Tampa is your final stop, the family might be the first to walk. Sa apè yo apè di avyon yo. Baka deson la because I have extra le an wal pou asanse apito. Grab your umbrella. It's gonna be ready. Sikorsky. It's good to go. Yes. Ah. So makan kes mo dapat wala, ma'am. Comme non. Planté. Yeah. Oh man, I did not pay attention to where our bags are going to be. Okay, 2. Oh yeah. 2, right? Yeah. Going Actually, I down. think we're going to 1. Because they said red baggage. Level 2. claim. Ticketed. Baggage check-in. Oh yeah, 1. I think. Southwest. Baggage or? Baggage. Yeah, yeah. Okay. Do you know what airline we came from? Southwest. Oh, okay, yeah. Yeah. This baggage. Going down. Level 1. Baggage claim, rental cars, and plane transportation. Alright. Thank you. Sorry. Yeah. What is going on here? Oh. Hey. Baby's not carry the man la fièvre. On va gagner le là. Look at me. Yeah, chérie. You have to take this out, but sometimes. Oh boy. You guys are so big. But that long. There is no Oh. waiting at the curbside. Yes, you got that big. Use the cell-phone box or an airport Oh, you were zone Ya free que parking. estaba No hablando. se permite esperar que vehículos en el frente de la terminal. Ya. Con teléfono. Vuelve yo a ver vuelve fue la bouche. So si ve. Eso me dice la llama. Me dice la llama. Escuela, ya. Sí, 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 es ahí. Orlando. Voy.
Así. So guys, let's start. Bam, pas photo, moi, je Ouais, manger ça, you know, is Mika. I know. No, a burger, you know, is Michael. And Luna. Luna. With her taco pan. And me. This Always. is pack. You doesn't got this. You doesn't got this. Damn, beautiful. Doesn't got it. Pay attention. Como se quiere. Hey baby. Hey baby. Hi baby.